Turabaramukije inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubaha mwaramutse abandi nimwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Aho turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2024 turi kuwa gatatu. Murabizi ko buri munsi tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaje rero ngo tubabwire uko byifashe kuri uyu munsi. Uyu munsi rero turaje tujye kuri update zitandukanye mu makuru azindutse avugwa. Turahera mu mujyi wa Goma tubabwire uko hifashe kugeza umugubu. Ni tuva muri Goma turajya muri teritwari ya Rucuru aho M23 ikomeje gukora ama operation mu bice bitandukanye. Turaza kuyava imuzini muzingo tujye muri teritwari ya Walikari tubabwire amakuru uko byifashe muri teritwari ya Walikari. Turava muri Walikari tujye muri teritwari ya Rubero ahavugwa amakuru menshi atandukanye. Turajya kuza societe civile ikorera mujyi wa Goma hari ibyo yatangaje ku biganiro biheruka guhuza intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa z'u Rwanda. Turayivaho rero tujye mu yandi makuru agiye yavugwa cyangwa se amakuru agezweho. Nyuma yaho biriya biganiro bibereye umutwe wa M23 AFC M23 nabo basohoye itangazo bagira ico babivugaho. Muri teritwari ya Nyiragongo muri iki gitondo hazindutse habera imirwano ikomeye aho ingabo za FARDC zagabye ibitero mu mapozisiyo ya M23. Turava muri aya makuru tujye mu makuru y'imikino. Tugaruke ku mikino yarayibaye muri Champions League aho amakipe yarahuye. Turabwira uko imikino yarayigenze. Turava muri Champions League tubabwire ko kuri uyu mugoroba hateganyijwe imikino myinshi ya Europa League. Turaza kubabwira uburyo amakipe ari buhure mu irushanwa rya Europa League. Turava aho ngaho rero tubabwire uko imikino yarayigenze muri Champions League, uko amakipe yaraye atsindanye. Reka rero bakunzi bacu tubasabe gukwanda subscribe kuri mwebwe mutarakanda, mwasharinga ibiganiro byacu mubisangiza abandi, mwalikinga mugakora comment. Reka rero update yacu tuyihere mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma hakomeje kubera umutekano muke wishimutsa ry'abantu aho bazalendo bakomeje gukora ubugizi bwa nabi bugiye butandukana. Ibi rero ubugizi bwa nabi bukubiyemo byinshi: kwiba, gusahura ndetse no gushimutsa abantu mu bice bitandukanye hariya mu mujyi wa Goma. Naho muri teritwari ya Rucuru, muri Rucuru nuko M23 ikomeje gukora ama operation mu bice bitandukanye nko mu mashamba ya za Katwiguru. Amakuru atugeraho aremeza ko Mamayi na FDLR bamaze kugabanuka hariya muri ariya mashamba bitewe n'ama operation M23 yashizemo imbaraga mu kubirukana no kubahasha. Ikigaragaza rero ko uriya mutwe umaze gucika intege, iya mitwe yose iri muri ariya mashamba yishagamo ikagaruka kugaba udutero shuma mu mapozisiyo yafashwe na M23. Barayahashe bakorera ama operation muri ariya mashamba yo muri teritwari ya Rucuru werekeza muri Rubero. Iki rero kimugaragaza nuko ku ma operation yakogwa hatakicumvikana imbunda ziremereye, ahubwo humvikana izi mbunda ntoya zisanzwe. Ibi rero bikaba byerekana ko ziriya operation zitakigoranye cyane cyangwa se zitakigoye uruhande rwa M23 bitewe ko nta mbunda ziremereye zikicumvikana hariya muri biriya bice.
reka rero tujye muri Walikale. Nuko mu gace ka Pinga kugeza ubu ngubu muri teritwari ya Walikale kakigenzurwa na FARDC na M23 ikaba iri aho hafi na centre ya Pinga. Ubu haratuje rwose nuko nta mirwano iri kuhabera kugeza ubu tuvugana, haratekanye, nta sasu riri kuhavugira, usibye yuko umwanya wari wose hashobora kubura imirwano, dore ko impande zombi ari uruhande rwa FARDC ndetse n'uruhande rwa M23 nuko barebana bari hafi, hatari intera ndende, ni ukuvuga ko umwanya wari wose bashobora gusubiranamo. Tujye muri teritwari ya Rubero. Muri Rubero kugeza ubu ngubu nuko kamandi twababwiye itakigenzurwa na M23. Ku munsi w'ejo ingabo za FARDC na Wazalendo na Maimai Nyatura bagarutse muri turiya duce twa za kamandi. Ibi rero nubwo bari hariya, M23 nayo ntiyagiye kure, iri mu gace ka za Katwe na za Kikubo hariya muri Rubero. Bakaba rero naho nta ntera ndende ihari n'intare za Sarambwe. Reka tujye kuri societe civile ikorera mu mujyi wa Goma. Yatangaje amagambo menshi ubwo yavugaga kuri iriya nama yahuzaga intumwa z'u Rwanda n'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile yatuvuze yuko ibi biganiro ngo batabifitiye icyizere na gato. Ati ibi rero bagiye batwiseza ibintu byinshi birimo umutekano n'amahoro. Ati abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego zitandukanye bagiye batwemeza ko batwizeza ibitangaza, kugezaho n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avugiye ko kubera umutekano uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko bizatuma za kuhimukira agatura hariya mu mujyi wa Goma agahangana n'ibibazo bihari. Ibi rero bikaba nta na kimwe yigeze akora, kuko aravuga gushira mu bikorwa bikaba ibindi. Ahubwo aho kugira ngo aze kwicara hariya mu mujyi wa Goma, ahubwo yazengurutse isi yose, akora ingendo zisaga 100 azerera mu bihugu bitandukanye bigize iyi si. Imigabane yose y'isi yayizengurutsemo, ahandi akayikubiranya. Ariko rero kugira ngo wa mutekano yijeje abaturage azawubahe byabaye ingorabahizi. Yanagiye yigamba ko gatoya M23 nigira kandi gace gato imetero izafata ku butaka bwa Kongo cyangwa se santimetre, ngo azahindukiza imiteto y'imbunda arase igihugu cy'u Rwanda. Ati ibi byose aravuga ariko kugira ngo ashire mu bikorwa zaranze. Ati rero uwaja gutangara ugasanga yicaranye n'abayobozi ba cya gihugu yavugaga ko azarasa mu masaha atarenze 48. Ubwo babivugaga bakuriye kuri iriya nama yarimo intumwa z'u Rwanda zari ziyobowe na ambasaderi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Bavuga ko nanone nta cyizere babifitiye, ku buryo ibyo basanze bavuga ari byinshi kandi batanabishira mu bikorwa. Reka rero tujye ku magambo atangajwe n'umuvugizi wa M23. M23 ayo AFC yatangaje ko ibiganiro biri guhuza intumwa z'u Rwanda n'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ntaho duhuriye n'abiriya biganiro, ibyo baganirira ku bijanye n'amaoperasiyo yo guhiga umutwe wa M23 no gusinyanya andi masezerano atandukanye. Ati twebwe ntaho duhuriye nabyo, twe turi abakongomani baharanira inyungu zacu. Ati ibyo kuganira ku kibazo cya M23 ni ibihugu byombi bizabiganiraho. Ati FDLR na bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo bazabiganiraho bamenye uko babigenza. Ati naho twebwe ibyo bibazo ntibitureba na gato, twebwe turaharanira uburenganzira bwacu nka M23. Reka tujye muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo amakuru abyutse ahavugwa n'imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Nyiragongo mu gace ka Kibumba.
nuko hazindutse imirwano yatangiye mu masaa moya n'igice. Iyi mirwano yahuje M23 n'ingabo za FARDC. Imirwano yatangiye amasaa moya n'igice, iri kubera ahantu bitaza mu gace ka Kanyabuki. Aka gace rero hirya aho bita ku mabere y'inkumi hari ingabo za M23 nizo zari zihagenzura. M23 rero nako FARDC yazindutse igaba amapozisiyo, ibitero ku mapozisiyo ya M23. Amakuru atugeraho nuko amapozisiyo atatu yari hariya mu gace ka Kibumba ya FARDC, nuko FARDC kimara kugaba ibitero nuko M23 birukanye, ndetse masaha ya mu gitondo, masaha ya 2:00 n'igice, nuko M23 rimaze kwigarurira amwe muri ari amapozisiyo ari hariya muri Kibumba, hariya kuri mu gace ka Kanyabuki. Tubibutse ko aho M23 yari M23 yari mu gace hafi aho bita no ku mabere y'inkumi, niho M23 yari. Rero tukaba tukiri gushakisha iby'aya makuru, turaza kubaha resulta cyangwa se matokeo yuko bizaba byagenze. Reka rero tujye mu makuru y'imikino ariho dusoreza ni update yacu. Mu makuru y'imikino nuko kuri uyu mugoroba hateganyijwe imikino ya Europa League, imikino y'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi. Turaza no kugaruka kuri Champions League. Kuri uyu mugoroba hateganyijwe umukino uza guhuza ikipe ya Eintracht Frankfurt hagati irahura n'ikipe ya Slavia Praga, na ikipe ya Freiburg irahura n'ikipe ya Braga. AFC Sibag irahura n'ikipe ya Midland, na ikipe ya Galatasaray iraba iri kumwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Ludogorets irahura n'ikipe ya Atletico Bilbao, Nice ihure n'ikipe ya Twente. Olympiacos ihure n'ikipe ya Rangers, na ikipe ya Royal Union irahura n'ikipe ya AS Roma. Ajax Amsterdam irahura n'ikipe ya Maccabi Tel Aviv yo muri Israel. Azakumar irabe kumwe n'ikipe ya Fenerbahce. Dinamo Kiev irabe kumwe n'ikipe ya Dinamo Kiev irabe kumwe n'ikipe ya Fenerbahce, naho Hoffenheim irabe kumwe n'ikipe ya Lyon. Naho ikipe ya Lazio Roma irabe kumwe n'ikipe ya FC Porto. Plazene na irahura n'ikipe ya Real Sociedad. Manchester United iraba iri kumwe n'ikipe ya Paco, naho ikipe ya ALAFC iraba iri kumwe n'ikipe ya Anderlecht. Uko nuko amakipe ya Europa League ari mu irushanwa rya Europa League niko aza guhura uyu mugoroba. Naho Champions League uko imikino yarayibaye nuko ikipe ya Club Brugge yatsinze ikipe ya Aston Villa, na ikipe ya Shakhtar Donetsk yatsinze ikipe ya Young Boys ibitego 2-1. Ikipe ya Bayern Munich yatsinze Benfica igitego 1-0. Ikipe ya Feyenoord itsindwa n'ikipe ya Strasbourg igitego 3-1. Ikipe ya Calvin yatsinzwe n'ikipe ya Barcelona ibitego 5-2. Naho indi mikino yabaye nuko ikipe ya Inter Milan yatsinze ikipe ya Arsenal ibitego 1-0. Ikipe ya PSG itsindwa n'ikipe ya Atletico Madrid ibitego 2-1. Ikipe ya Spartak Braga yatsinzwe n'ikipe ya Brest ibitego 2-1. Ikipe ya Stuttgart yatsinzwe n'ikipe ya Atalanta ibitego 2-0. Reka rero update yacu tuyisoreza twibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mutarabikora, na sharing ibiganiro byacu, mwa likinga, mukakora comment. Reka tubifurize umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Amakuru yacu nakagaruka.